imirimo y'uwateye umunsi wo ngo tukore mbene tugejeje imbabazi tubase kwegesegwa kandi tugire kitwihamu tutakayiga kandi tukaragera mwaho reka byone turakore bihimse izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo mukama wetu amen nyanda nkwise program ejinyero burizo boro kubanza kusira katano shasha teze ciro kandi repeat nerho akasheshe shahina oro kubanza kusira katano so mbwenu oyo abenagambira film akajanga usagara sategede saudide so nichecho mbwenu takafero so nanyenda gutandikira aha yenyina screen time umuntu yabanagamba bwire umuntu ari kumara ahasumu ningashi aha computer nanyenze ngo bazo tugambire ni kibi ningana kirungi kandi kusheke kibi tutwaze tuta bo bari munonga mutebekane sabwe kibuze cyo kandi kinkumanya ngo naburikiza ningashina nabareba bariyo bari kwebuza ngo nkashi ese kintu cyakiri kibi tugama simugitu tureke kureba amakuru kashubuje gufomesa we izishaka ya TV turugeho takamuhurikiza tukore tuta yes so hatiya nyenda kubagambira abakurikizana n'abarebi ngo icyo kubaha TV ningasho kose simu tikiri kibi oyihireho tumuntu yebuza ko kuba noreba ningo kosa TV okose simu yawe no maraho bwire bukwingana ki abo kuba noreba TV na nesimu niba biryakire akanya kace munonga okurugamisho gitu okwika TV tubantureba ningashi screen so ubwira bw'umuntu akumara aha TV ahasimu atakarebero mu binde bintu atakihireho risho yes icyo nico kintu tukureba nkekizibu icyo muntu arabasa kugira amisho geye ahubwo ngo tiyatungamo kuruhukwa yes hati okuruhuko kwe what is the recommended time umuntu yashemeye kumara ha screen kugira mbwe kujeresha wagamba ko kumaraho bwire buringwa kiba kibi ato bwire buringwa nubwo buha so ubwire buringo umuntu nabasa kushitama edakika 3 ezo edakika 3 kwa kubaza shitami akureba katugamba computer ninga hene byakora computer aho ushanga ngo wewe takabasa no kwakora mutaye waroje amisho gona gari ya screen ninga kabase kuri tarayine kutayipinga nkebizamu yes ebya bari kuza kumareta aine deadline takuruga screen bati na typinga yes so ushanga ngo takubona ukire kukuruhuka wengawe so azeche kintu ni kibi munonga abo kuba ambishwaga nkoko umuntu akushitama nkoko tushitame ukahisa time ukagira muti okay hindrum na namisho nikwe gari nigaba nigenda kuko banoreba urumuno rebe kintu kikuri hihi ohise time namwenu orebe ho hacahareho ukirenza misho nkakuri just a glance orebe ukacona gamisho kacogarke hatiya ikintu kiri recommended hari abantu bakoni bakosa ubwire bwinji umukose byomebyo ukushanga muna mareda kikankashatu ati nahanda yagire konkari ha computer ningari ha simu atakuruga hwati ntubone tugira ngo umuntu abare 20 minundi kesha tejo that is 30 minutes literally edakika 20 zo kubanza edakika ningo bare 1 2 3 andi munizi shogororo 20 zo kubanza umuntu kukumara edakika 20 nkai ahasumu utunga hakire urebeho katugambe bigere nka 20 ninga shinka futi 20 umwanya aho kushitami nano ahari bweno urebeho hari nko mufuti 20 okumara a second zinka 20 start dakika yes every 30 minutes umudakika 20 uri ha computer ningo uri hasimu hisa hakire zaho edakika 20 urebeho mufuti 20 uko azoko mufuti 20 ho rareba uko hari umare a second zi 20 uri kureba yote then ugumizemo n'icyo then wamarusho garuke urebe biwanokora ugumizemo then edakika 20 zindi zaho hoshokora nico kimwe
so in other words wareba ha screen yawe ukarenze ha dakika 20 hata uno wamara ubwire bwinshi no bwazo wa qualifying mu rubari y'abamara ubwire bwinshi ha screen dakika 20 z'umuntu akomara ari at screen akureba ati aza concentrating munonga tiziri nunji zo kugira ngo umuntu agumeho habo kuba hagamisho kuba gakozire bakagakora gine ebe bisigi nibicingaho bigura konka kugira ngo umuntu naba concentrating munonga ushanga na n'ubuntu bwari munashoma screen ninga shasumu ni buke yes naho engeze hati kimugemesereza kuguma nareba atakumbya kugira ngo hakuba nashoma ninga byo kuba nareba argeho bwenu kakwenda argeho hako yargaho ntakumbura yargaho ntakumbura naksenga so ejo concentration ejo eraberi yaho nebe eri nyingi munonga so kiretera amisho hago gayoma erisho kuri guma riri kureba umuyaga nibane guhuhamu embeho yikwihuhamu nanakashana anarakatagasi nabako baryo mu environment eri muka AC kakwihamu amizige kubermu muheru agamisho goma haza kugukoma hatecho nikiba cyabekiza akubirisho guteka bwabo ngine kuguma gajubiti kachete baso ningashigaje gire ahabwe miziga ayine guma negera ki nega gumya egombese egangene gakomera gari wait konka kutukumara ubwire turi hariye ibidyoma bitu tukurebaho tuti ntwereza time akayaga ko komesa ki amisho eje mizige kubera umuntu so hatu nibizubuki ibyo umuntu akubasa kureba yaguma screen mununga ati nkoko no chobora akayaga kakaraba mamisho gakoma ati bwanyuma yebyo what is likely to happen so hatiya hari abantu abakunda kureba program hari ugaho program eje chwa akorasa hindisho echwa akorasa hindisho kandi nanabarebi abatebekanisa ba TV barabenda ngo umuntu cyabasika ati program zo nazire konga nicyurunji munonga kugira ngo umuntu aronde mu program yaje yarakunda okugira ngo atunda hakirako yayega ahumureho kandi kwajya nunaga kuri ya mishe seconds 20 ugumuzamo hari abatarabasa kukigumisereza hari abatarabasa kukigumisereza abo kuba ndimwe ninyenda no kwijira ahambarira yo kugira ngo aharya abo umuntu akora nko kutwagambere dakika 20 seconds 20 futi 20 ariho gwe urukushara mu akamara nkeshanki 5 nabwo agizireki arareba futi 20 zitwagamba ati mwe byone ndi kubikora wayitegereza aho kuba kugumiza maho umuntu gukwa kurenza washanga ngo wamara nkeshanki 3 oshitami computer n'ingashori yasumu yawe tuhatunga hakiri ko kushobora wahero nikiba kitari kirunye munonga akubona cyane ngo utambulemo relaxing mu misho nanamisho masozi za misho noreba misho aga umunda yago harimo izindi masozi ezikutubasisa kugira ngo tureba hare nanahi so umuntu kuguma noreba hihi kumara ubwire buringwa no hisamisho gajaki garha nco kurebera umuntu uri kutambura nano shitame tiba kushana uri kutambura narha kandi ushitame kuruhuka kuruhamu twingana no guvura munatambura akubugura munatambura nanakosa amani mingi hatagamana gakuba nakosa tigangana no goshitame so erisho ko kuba noreba mu byahiye nigabaga nikakosa amani mingi okugezaho kukurebeka ngo ebye byahihi wabasa kufokasinga gabihwezaje wabasa kubireba so kukumara ubwire buringo ufokasingire ati nabwo gagera ki garha ningashi ezo masozi ningashi zenyama ezikutuma ga contracting agati ziruha zikimara kuruha naniwe amisho gaho gahura gashasha yes it's true yes uhura gashasha ushanga umuntu yahisobwire yatanga kureba ibintu biri brare abo kuba ubwire ubuyahikiraho kuza kugira ngo aruhuse agamisho gagagiye munke cyinte cyo tweta ngo kusharara ko kureba washitamera wagenze nko rugendo ruringo ngo mbaso ukashitamera kuguru kumwe ninga mufundine nko mu taxi zara zo wita atoka heza ukahurira kuguru kwasharara kucumara kusharara ukajuta ukaza no kunanura ukakushasha ukabanza wari ndenda kika nyingi
so nanamisho agago kureba nigahise time gazamwe kintu eco hato umuntu kwaguma yakibona emirundi iri kwegarukamo hati wakireba cyaba nkekizuha magarage hati kimigemesereza kutekateka ngamisho gegagize ki gagwire konka kiri kuretwa ahabwe byoma ebyabarakoza na TV yakuba nareba atakwihahamisho takuhereza misho time ye kujya kuruhuka. Yes, so twahereza 20 minutes after 20 minutes kugira ngo turebe aha 20 feet na within 20 seconds ejo ncyonyi tuyambaho hari aba bakubani bakora imirimo yabo kugira ngo agumizemo amari task yayi konka hari aba bakushanga ngo we yatekaho film ni seri ari kugirebera umuko we ngene filime zo butundu zo buceka ceka hachiwa hakatinda kureba kakora taho akaguma hwati ukumekinga matazi wase akihona amashanyarazi ngo abandi bo bagwejegere nareba agumaho umuyaga guhamisho ge hato go muntu with time amagara geni gaza kuhindura cycle yo kugwejegera hati atandike no kuburoturo ningo shange ngo turo natubona kasheshe mbwo kuba nayimuka kuza nko gukora ahurira amagara ge galenda ngo gabyamo mukasheshe ushanga yahika murumo naguma nahura yino turo deni hari habo ko kuba arabiro mu kironkeco ushanga ngo ko kuba ari yaho ahurira amisho ge gali mu kamakaci gakwatira nahura ngeno nahura renda ngushana aho agwezegero kace ngeno he feels tired nahura ari exhausted konka ico kiresubwa kugira ngo asisire ubwire bwinji ngahi screen tahire time yo kugira ngo abiyameho kandi ukongera hari ico nyenda ngo abarebina n'abarukiza bamanye ngo we no wararagwiza ho mwigwaro bakamuhereza umbazi tinkuhamyo haro wa muzire ngo gombazo gume gutekemo obyame nawe wimuka hagati y'icyo rushubo tekemo nibagira ngo waza kubyama utekemo gombazi deno garuko tandika kasheshe kumanyisa ngo erisho butosha bwabyo ko kurabo muci umuyihangwe ebwana ukora byona umucucu inkibyona oburofa ibitokoze bwatomerokwe ukurya hangirwa ko byo litahangirwa kugira ngo tuvale birahuri likali hangirwa kugira ngo ece kisiji kikora umurimo gwacu konkito twashara mu twajana twenda kurenga aho tukore bindi bintu kandi ibyo bintu nibyo bikwisha bikashobora bikaturetera ubuzubwo kugira ngo twitage kushwale birahuri so ico kukwisha cyabaho cyo umuntu owavale birahuri intaka hicero mu birahuri yabyama ko yabatayadi tia ngeno akureba screen ngati yabyama tia fane na forest amisho geye gafonka gayoma yaguma na horani gakwatira garimo kibitokozi hatiya ayurukamo so kwa kwija tumumbaza tumujya ngo teke mu ihango yibona ndene cyo byama erisho kuba arikozire umuntu twakubyama ebyo ndirandiye yoza ndiya mu bucafu bwo no bwasiba nibuzamu nico kurebera umuntu twakwimuka kasheshe barajya ngo wimuka mu kasheshe banzo nabe nkaye ahamishe akubo byami uburufa wabuye kandi kuwaza kubyama kati no wafa yo kugira ngo bo banzo nabe ningo tanawe so nje benshi mayisa ngo ebyo bihonze bikwa biryaha amisho gagumenige yoza garimuga uburufa bwe nagabyo gabiteka nubwo kozeho ukagaruka ugatandika bisizo. Yes, so hatogo waguma screen obwire bwo koze atubwaba weti yaheza time irisho rye kuza kojibwa ninga kwiha mu burufa hati with time nako banajachi naza kuba ine ubuzibo bwo kushanga ngo ekererezi takushweza je ninga shamisho negatina nkekererezi ashigezeho no kugira kureba nk'ebintu abireba biri nkebi kuburabura akisata imwe bamwe akugira ati nandi ngo kureba ibintu ndasata imwe ntego mutwe ati nkashoma kumarisha nk'ibiri ati nimpeza ntego mutwe aho kugira ngo muna kosa concentration impango kandi tiyaruhuse aho amisho
ubwonko bwa straininga ati yatanga kutega umutwe buri kimwe cyone cy'amagara gari mu garakora gari kukompensatinga obuyo bwamaze ubuyo birarestinga gari mu naga compensatinga kugira ngo afa na nebi benda kora na bya bimari so hati garha hata ishanga mu situation yo kushanga natega umutwe takweza jenge na inenga ibintu nabira burabura ushange ngo abamwe misho garagara tukura ushange ngo nahura hari munko mushenyi ningashinke bitokozi ahuje ngayomere bwana hati echo nchimanisa ngo umuntu wa marizo bariye ari ha screen ye arukore mirimo ye konka nchara kafuna bwira kabyama ogweta kuja kugira bizubu nkogo arareba cause nyembe nani teka ngo either wasiba no reba screen ninga wagire banchuro ine impact on your life regardless of the time abuteko buri bwe umutashimire kuba nahurire bitokozo mu mishoke ngo ahurire ngo harimo bitokozo konka during day obwa kuba ali busy ali ya screen ejo atamize amishoke heza gakoma ekikubaho natanga kuje tunyowe nimbandi yaho hatumpurumi fali muke bitokozo so nawo wasibaho nawo nabasa kufuna buzo yes oyihiro kugira ngo umucyo gwabo kuba ine takubona impact impango ngoriyo wagumza mpaka ngoriya ogubire nko muze okushanga ngo full time na bari ya screen icyakora cyo na ya screen TikTok so ushanga ngo ogogo with time no kushanga umwe yitaga nebirahuri amisho gafa abo kugira ngo hati yo bwari mo kwe controlling nko muntu itukatukute umutike ujware birahuri kugira ngo bikuyambe hebizibe biboreshe nureba computers ko kuba norebaho ecani kikwija ekikutuma warebe icyo cani hariho rays zikoni zirugamo yes haza rays nazo tiziri nunji hati bagerizeho gukora TV ninga screens ezine ngeno eye care protection ejo kujanga misho gitu gatakafu no buzubu kunkaba mwete bakufayo kandi tubakwenda no kubitamo ubundi tubakubimanya ninga no kubimanya mwete bakubimanya so hati bakora ico mubagumuza mbali basiko hati with time amisho still bije batera za kasente then tubasa kubahereza imbazi ninga shebera huri okubatangire ico cyububire nibitangira ninga sho kuvale birahuri ebyo byo kugira cyo kutangira icyo cyerereze cyo kuba nikije cyukuruga akanyabwengezi nanyenze ngo tutakaje mu kahumuro wagamba hakushasho mutwe ubundi amisho gatkura ubundi so nayenda kubuza screen time age nibasa nayo ubundi kugumuzamo impact yiyongere shanga umuntu ubundi amisho gagenda ngo kufa ati yamisho garabasa kutafa konga ushanga ngo umuntu yafuna chronic headache amira panado abura kuchira anywa mizi ngusha nunywa mizi anywa mizi aguma yino mutwe hata guma yibuza twongasha umutwe gwanje kagutakira ngo gwire pressure haza kupimisa pressure erije konkati akigira ati kanzo wo mushahwaje ambuza no kora muri muci hati nyonjo mbazi wesende no barasente umungaro ninga computer ati nimba ya computer full time no yunuka shazinga tino kandi bakambekera boce cha imboro yo vude ati bakamenya baherekera bati ni kera kasheshe 12 nimba nagenda cyererezi 12 zo mwazo atwonka buri zuba naratahandateka kuri bakanga binani nkora nabeza ora bikorera ha computer te hatumanyize bucenike no kuza computer kumarubwire buringwa kustraininga gwamisho konka iki kinte cyo kubana akora bona hata kukimanya ngo nicyo kumuretera umutwe odia wow reka tsoka cyo mukahumuro kuturagenza gumuzamu okucoborera ebizubo by'omuntu akubasa kufuna aho guma mnonga ha screen ukaguma ha computer ukaguma ha sumi yawe utakoraza utakwitarisho nangwa n'umuka geraraho katumureho utargaho Revival TV amagaro wijwire
kwanjura bakugomvyo kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugom kubazira suti ezabura muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu no mukoro ningano zinduka ijaba kupangisa suti ziri hamutindo eza checked ninga plain akabei karunji mununga kandi niwe wabanoyenda kugura nibakora hoje mununga akabei karunji bina introduction suits African wear suits enkoba empare zo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunjo bwo kujwara okashanko waruga America bina neckties nebindi birunji mununga mboni bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cha Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na Besania Sako okumenya bikukiraho Terra Director Expert Tailors Dennis Orisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatunemwe 98 50 na reno tumushanju 83 93 anana mukaga ashatunina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13 hariho ikintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire koncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka 2 that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nango mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife bituro byankukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwinoti 2 kinana na mukaga 33 Mbarahuka Sako yagabura umukiro cyukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abumwaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga ekye miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika 20 y'ukwezi kwa mwenda ukustebero 20 y'ukwezi kwa 12 rero wa fixed account no kubika ekye miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza 3 rero taho mukazano igura account osevinge mitwara 3 no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangura ebirabonye mwinji kandi juka ngo kwigura account no mutaro 18 zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 okwegitaho Kasako okurugebero 20 y'ukwezi kwa mwenda okustebero 20 y'ukwezi kwa 12 mazima kazano no bukarwa hagati ebirabo byo kwangura nibinji harmente embuzi emifaratsi hufas t-shirts obukofira ubushabwo mukere okumanya birukiraho tera no tumushanje mukaga 19 nkaga nina 29 mbaraho Kasako tukwatira mu kwetungura mu byentasya. Ababanira CCTV cameras abari kushango mu rurembo rwambarira bagarikana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 na nkaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazi tureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi obwo rikosa memory card bine byo mebikubara sente hariyo wa bank Sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushango mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji ya Bersia umuchombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 98 nari no tumushanju 52 98 yejo nisaba banira urinde byawe nabawe. Revival TV amagaro wijwire.
tugarukayo omukahumuro kandi ori program amagara no kubaje turiyo ntuganira aha misho kandi turiyo ntureba wamara obwire bwinshi aha screen ningashi aha computer aha simu aha TV nico basa kukuretera bizibu ki aha misho gawe na munonga wamara obwire bwinshi munonga omushaho twine namanywa kadan omanch na rugumoro haro mission hospital kandi nwaro naturabira omushongezi omushaho nanyenze kubuza kibuzo aroha abana bato edigenda tukagira imirimo twababize twababize munonga hazanushanga kumwe woine chwana ukoro ino mwana haza yara yakuteganisa hato kwatanka kasimu kawo muteraho kakakatuni abana bato ni maisa bataba kwega kushitama kwenda kwega kutambura nanyenze nkubuze ebintu ebiscreen zose tubatiriho bakiri abana hine impact yizine aha misho gabo na no kugariyo no gakora obale munongo mutebekanisa atiya omwana ogu wambuza ubwo uwarekera aho isi makaguma nagireba na nebyakureba umwata kubicenga so hati nureba abana bato boni bakunda okufollowing ibintu ebiri attractive colors, so they like colored things. yes, so yana arebe ikintu asipini kikuraho colors hati we naguma nabikura tsamisho basti kunkate kirunje kiri abana reflexes zabo ziraba ziri ahiguru so nziba ziri ahiguru munonga kandi na concentration yabo nebera inje kana wo kushotokara ngo mwana irishota kwenda kurita ari hakatoni wena arimiro kashata ugweta kushana no wangambira wo kusigira ngo toro ngaba at 1 year and 1 year and a half they can concentrate. That one, those ones can concentrate. Nubundi yo nimbuza abo mbabo 1 year 2 years 3. So ababo nico kimwe ni baba batashimire kuba nibaza nkaho askurini kumarubire buri akwa kuza hati uwa naguma nareba ati areba katuni takwenda nge akahagenda kamurabeho umuryo tuzokoze swani yagumene yabuzabuza so aguma ho kunabona isata imushanga kugira ngo natembo ngo mutwe ngo shange akwagura misho agasitirira kunga watakumangucyari twakugira ngo yamarubwire ubwinja screen kandi amisho gayoma hati gatanga kugira cyo kumushasha so aba bana nabo baratunga bino mugisha go kutunga ikizibecho ekikuletwa umuntu guma screen kumarubwire burimba atakuruhukaho akucara bamwe ni bateka ngo bine kolecho okuyihuyo ki uzitaye mumwenu kuba baso wamanya solution no kuzumigwaro bakamuhidira koka etsanye ndaja sikubuza ho ari yecu omwana ndumangu naba nakikura amishogo umuntu go nagakura up to which point kugira ngo hatu guys yabukuru hati ya just no kugenda ni hati ya ikinde kikwatikine na nimbasa kugamba hari muscles ingashi hageze nyameze kutuyamba kurebe bya hihi na nebyahari so hati umuntu mukuru umwana umuto aine capacity yo kubasa kuza hihi na screen akaguma nahweza ko umuntu mukuru yatine umuntu mukuru ko kwizaho wari maraheda kikibirohora mu wena yes urahura misho garo habuyenda ngo yiriyo banzo banzoga ngo yiriyo lebere nkakuri hare kongo mwana umuto aine capacity ejo akuba inyamezi yo mu misho gena na lens zikine capacity ejo ziri flexible nizibasa kugira ki okwebumba munonga wow zitarihiri wow so ncho kushangira umwana we akantu akacha ko kubota kweze n'uri nkaho ubona umwana yabuja ati da twoko ureba runda waza kwitegereza ureba unaranga kasisi kafutambura koko nanakahweza yes wow vision yabo nebe kirisha konka ko kwija umuntu yakura ngaburi juri umuntu wena ese myaka 80 hati uko kwemvizo kwija mu mitwe yitu na nagwa misho nago niko kwija gakaba ukashanga ngo umuti abasa kureba ibintu bya hihi ngo abihwezeje ebya hihi bingumanyisa n'ibintu biri nko kushoma ko kucebyara ko gutora nembibo ushanga mu yaza mutora n'umuci ninga kubazira bakubazize ngaro nabo bekiharane yaza kutamempiti akahuzi ko atompitirizo aguma nahusha hati kunga ishishira leta kugira ngo amisho gihati gwe tigashigira
renze jo tiyaciye bumba kugira ngo ibase kufokasinga izo images n'ingashibyo bishani kugira ngo ibirete tubase kureba twezeje. So umuntu ko kuse myaka 20 inambe pango batanga kutungishiza bikiri kozwe ekiri neuzare na neco. So hati kuba kweza bo bakiboza baza nko mu Bible batanga gushoma karuga chapter yo kubanza kazaje ya kabiri ashura yo kubanza ya kana zona kenda ngazimariyo konka ara concentratinga kandi atakubuhwezaje ati kimuletera yatega umuto yashashamisho ati nyo kunkuba ndashoma tetaye umuyahika ati ndeba inyuguta zakwatana zabura kumbe yashira hari point yo kuruha kweka point ya misho kuruha hata misho gatanga kubirugaho ati kunka we mind we nacenda kubishoma kunka misho gayeje gayanga so bibura ico cha kimwe na nesimu kwa kuba nareba aho bazahashoma shomeje satayi matanga kubwiriza yo ngo kujanga birebe aho kwa misho wagumana garuha ni garuha aguja ndiga kubasa kugira ngo focusing gabirete ibyahi gabirete garuhwezeje ari nangabanza bwirize hari aho misho garagarira kisingirega abone kureba yabone kuruhweza. Wow. Yes. Hati nanyenze umdachikancheza sigarayo otugambire umuntu cyakwasa gukora because nko kuwagamba ari ubwo kushanga ubundi umuntu ari hasi mfola kajarira yo mu bundi ari ya TikTok n'ibindi nkebe unkari ubwo kushanga umuntu ariho ikintu cyaro nako kiri very important ningo bundi umuntu nasiba computer bwo ngo mu mugwe data entrant ayine kuteka mu data burizo so umuntu nkoko no muhabura uta kugira ngo amisho gagarebeje ubundi bintu nkebe beke ohireho kugira ngo agumena yamuka break what else can they do atiya ntuzaha side yitu nkabashaho tubasa gukora tubasa kumuhereza ibirahuri ibyo kubasa kumajwire bikamutangira ngenu ibintu bikwata ibitezi kuba ziri ngaha screen naho shonkeza bihangusa mukace bihangusa mukace bishuba bitangira rero kubona izo gumu screen zikutaho mbisho zibicendeza mani gazo hati zituma zitahika nkai omisho so screen ya kubatireho ako concentrating mu kushoma screen ngashibye kubona arebaho byona atoshanga taitiye ine kose ako umuntu akubona arebe n'ibute mpango nkeza hashapa takushana no gukusorosha ubuni obyo mbibe yeah concentration y'aba bantu babiri nebe takushana ako kubona arebe n'ibute mpango mukanya bwanya yazishome yaheze konko obuce na bukwata na line hayina ngashwaga rwe ningate honka kantu akuratize kugira ngo atakasho chusa mu runyiriro. Yes, so concentration y'aba bantu neta kushana so ubwo kuba ari nka computer course hakureba mu gitabo cyo mu ngakaba bakaba bari mu Excel Microsoft Excel atoshanga ngo ubuntu bwamwe nibuce na notebooks bwamwe nibuce amna dealing with na figures zirinche so ibirahure byo bihangusaho aha fondi then bitanga na raises so shanga ngamisho gari kureba ibintu at a short distance but in a relaxed mode. Wow. Yes. Okay. Then ni hari ibindi birahure bitukubahereza ibyo ni biyamba munonga hacerereza kuba ni kije kiri bright munonga ngabasa gutekaho nka dim light then umuntu abasa concentrating umuntu buri utakunda ngo arebe umucerereza kinji kugira ngo umuntu atakareba mu izuba ningashi na n'umuntu yari utakwayemerera ukareba hiburu mu Bible mu bulb umuntu nanaenda bulb reto kahe muri kaha arebe konketa kumuleto misho then ngo rikufumikiri aha. Yes. Wow, nyenda guteza abantu chance babuze buzo abakwedacikanize iwe ryo kuri ha TV kandi ni uhurikize radio eshani yeje tera buzo mushaho kibuzo cyawe akugarikemu tukiriyaha waburi ha TV iwe nambano banozereba kandi waburi ha radio terezero mushanje mukagishatu 10 ningotere. Yes, hello. Hello. Yes, hello. Owishe mukiro Lirota Sibrota. Ndireje sewe Lirota. Ndireje mazuma yibare programu. Amina. Natangira no mutahogo. Ego. Ndetumutsime hasa. Nakwashira wishemu. Programu ya banungi. Amina. Mbwenu reka mbuzeho. Kuna kuba nivuga. Restaurant driver. Yes.
ni kuvuga long route day and night so twiyari izoba nkwataho naryo nimbata kugitaha webare mnonga ikibuzo cyawe. Yes, wow, webare sebo ikibuzo cyawe cyo ncunje mnonga nemanya ngo nibinja baraganyurwe ubundi hinabande bucyo kukwataho. Niwe no basa kugira umugisho goteresumu oyebuze ikibuzo cyawe kandi Dr. Kugarukemu. Obasa kutera Airtel 0 kanjireba ukaceyanye babishemu 0 ananina 16 95 5 ugitere niwe yebuze ikibuzo cyawe. Yes, hello. Hello. Owishe mwe basa kwesa chance ji obuze omushaho akugarukemu ahabo kuba niyo chance je yo kuboyine kugira ngo ikibuzo cyawe ubundi kitabuza ocyubuze. Yes, hello. Hello. Yes, please. Ubu ni kuba muna giteranya mu za katalogi sinjo. Abo nakwakira. Nagenda kumanya amisha za haruko kusanga haga mungu buri kote. Ejendwara de no mututu kusanga muhanga ninga nendwara na indwara. Bwe baresebu ikibuzo cyawe. Yes, ubwo nawe yabuze ikibuzo ntwasa kweza yemyamugishomwe abuze ikibuzo tugumize mutwendere program omuntu omwenka abasa kwebera umyamugisha abuze ikibuzo cye rero Dr. Amugarukemu niyo basa kubuza ekituyo ko kishobire abonye notego umutwe ninga no kwesa computer mnonga ubundi kitabuza ubwo umugisha gwawe niwe kucubuza. Yes, hello. 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 Yes, wateresumu ugambe humnonga kandi ochendeze TV. Yes, hello. Yes, please. Oria revival. Siro. Nje sebo asibota. Amina. Zamana Kenneth Manda. Kenneth nakwashira. Ya. Ekibuzo cyawe sebo. Yongeza ukachayira ko tugache macho buzo. Wanje. Tugache macho buzo twachuraje. Na kumanyisha. Kimuka ukashika nsuku kura mnonga kibashimisa. Wow, webare mnonga Kenneth ekibuzo cyawe kandi niyo Dr. naza kugarukamo. Mutucheze twachire ebi reka Dr. Garche mwebi rero twendere program. Yes, Dr. Webare munonga amutebekanisa aho kugira ngo twatunga hakiri ko kugira ngo twakire amasimago kandi ebuzo byabo nibirundi munonga. So nyanda masimi mwe bari kutera amasimago mwatera abari ha radio na namwe abari ha TV okubasa kuba mu ruhumu kabukiza program eji ninunji ahamagaraganye. So ni nsima tumusime Asafu yabuza ngo we ni long distance driver. So uwewe navuga okumara ubwire buringo ihangwe na nicyo program eji ni mkwata munonga abo kuba ni womwe aha muntu kunda oyine kuba na concentrating munonga na munonga ababa kuba ryankuto na atinde kujenga icyarabaha n'icyarabaha agume byona kubireba. So concentration yabo nabwe nebiri high eriya higuru. So ushanga ngo we ikizibe cyarize kugira namisho kushanka gayoma kandi na no kuruha. So agamisho kugakuruha nicoba kugira kandi nimanya ngo agamateka nagama ninye imisiga ngo nagamanya ngo kuba nibagaba shomesa no hisa no ine ko hisakire ukatunga ho rest wo ino ndijo driver na wakajyache akavuga yes. So njuko na kareho ababirendo bavuga basi bakasa time babagira ngo ingaha ko kuvuga wahe ko kubavuga wagaruka ko utagaruka wagaruka ntuza kukwata abo kubaba bavuga ngo bahisobwire baruha na mission garuha na nombiri nuguruha. So program eji ni kwata munonga agamisho gakuruha concentration ne banje ushanga watanga kujegera amahanda aza kugujegera amahanda bikuruga muno bimanya no bimanya bya abantu basa kubahinira nabo kumanya abibyabireho na munonga kebi bya butandu. So program eji ni kwata munonga kandi kanyesiga ngo wagire cyo wayigamo kandi urebeke ngo washito mukora. Then na n'ikindi ikinayenda kongeraho ikikwatikine na no kuvuga oku hariho ebirahuri ebikubasa kujagwa abarya baba kubane bavuga icyo
okubatangira ikerereze ico Icy'amatara. waleta omisho noreba hariho umushomo guba kweta ngo ninka highway code okuvuga nk'ekiro ushanga ngo driver okuse navuga kureta omisho gawe bakamushomesa ngo uwa ayinuguma naweza kurugire yashomire so ushanga ng'amatara wonaza kurekera mufuru nangwe nati barisira gare agakutera ohuma ugumaho so hariho ibirahuri byo umuntu akubaza kuvara akuvuga nk'ekiro nangona nihangwe hahari umushana mwingi so ibyo birahuri kubikwija right kogo yakutera right nyingi hati byo bigicendeza ubasa kuguma no kwezaho kumunotora so ibyo birahuri biriho waza katale ukabuzaje hatarimo abafere noza kutunga ibirahuri byo kurundi akatare ni rwaro akatare kaptosha akatare oh yes umagwara aho kuba babyine ni baba bari bace na nito vision tukora order tutubwine ngo tutireho amadara akuba abantu b'injiti bakubimanya ngo biriho no resistance okay then hariho nkuba amoni yagira ngo hati we nanahurira nk'ebikote mu misho ningashibiri nk'ebitokozi ninga nk'ebinombi hati ati namanyine myaka ki konka buri muntu wena amisho ge ngagumaniga reba mununga nko kutwagamba gatatunga hakire bwo kugira ngo emizige erabemo gashinka gajuba nigoma azo mukomo kuchituma umuntu yahura rinka ine bitokoze yes konka ari habo abakuheza abo bakahurira iki habwe ngwara yerisho hari ingwara yerisho konka egiye koma misho ebirungo bishate bitwa twine mu mizigo shango ngo ebirungo bimwe byacendera kubikucendera hati ushanga ngamiziga ate kwamo mu misho hati yo muntu ahurira hari nkake harimo kebitokoze kebikote so nabwo cyane kimumbaho munonga nkiba kiricunji kugira ngo ayije turebe no kumara ubwire burunga hasi kurini orori hasi mu kumara ubwire buringwa ningo inengware byo so tubase kwahura cyatuma waje ibe bikote yo misho niki then hariho Kenneth Mandazi oyabuza ngo uruko kubyamana imbwa kashisha misho red Nchimesa ngo amisho gawa gugino buzu tikiricurunje umuntu kubyama dene yimuka misho gakutukura nicurunje umuntu kubyama misho gakutukura rena kimukagezere akubani gagatunga ho akiri ko kuruhuka akiri ko kwejanjaba no kweyozya ubucafu bwo burumubona bukaragamu deni nabwanyuma erisho rikaterera so buri kwimuka washanganira tukora ija tukurebe ruharo mission hospital I department twase kumanya habwaki amisho ga red kuko byama abo kigakimbuka ga red then umuhango gakaterera yes wow webaroga kamavuze nanyenda kubuze kibuzo cyuma cyamheru aroha abantu abakorera hamishana kashanga ememewe ne kwetengeza kusiba hamishana almost for a big time of the day atabantu abo amisho gabonje ntinuga kwishaga katebe gaka mu buzubu kandi nabo bine birahuri ningabo kwa ninda solution for now is classes cyakakireze naki so bo bine birahuri bakujwara ninga it's okay so hatiya buri muntu wenda ntume encouraging kugira ngo at least yanaza kutambura akumanya ngo hariho naza ari kuzaha exposure yaki yomushana abase kutanga kakofira kakubaka kine shura cha akine chura abase kugira kutahi chichucho hamisho ikereze kikurwa izuba kitakatero misho directly waza kwetegereza abantu abakurwa umunsi ezirimo umushana mwingi noza kubareba bari utusho twabo turinga tuti uteka ngamisho gabo gabaga make kongubwe barabara kore cyo kugira ngo bacendeza hacerereze ecyo kutaho misho gabo konga kuyo kubira ine ekofire ejo akateka ho katugambe nkebirahuri ebikwiragura nawe nayigura misha rebaje konga abo kugira ngo bari umunsi w'umushana mwingi then bagitaho nanunko mucucu ukubanigura bo n'umuyaga atubaguma bagizire batora amisho gabo ha kugira ngo agamisho kuba gakozere garho boya ubwo kututangire bitokoze no mucucu so ate babucinga ho kare bagumani baburebera so nikiba cy'urucurunje umuntu yamanya ngo murimo gwe
nubwo kuba ari mu mushana mwingi umucucu mwingi okuteka ibirahuri byo kumutangire eco narishi okutaka kofira yanaza nkaho kucendeza cyo aba bakunda kuza mu rurambo kuza mu ntuwa kiba kiri kirungi kugira ngo waza hatuwa okuma munoza kubona utambara akashano no kugona ubase kutaka kofira kawe nubasa kongera haswaga okuba kuceka kunga nikibani cyukuyomba munonga okuzitangira abizibe bindi bikuba nibiretwa umushano yes then icumuyaga ibyo byo nibani bikuyamba gatakayoma then omuntu watirwa umutwe ayinona naje mwe cyampira omuntu akoyazire complications zo kuterwa umutwe burushaha naisha chira ninga it's a complication that doesn't heal umuntu ko yatirwa umutwe gura leto hakuja ngo atwire na koza za computer munonga atwa kwije twamugambira ngo ikizibu ni kiretwa okugira ngo nobori yakumbiza ku marugero buringo kutwara kumugambira ico nawe yakikwata akacendeza gukora kabiri akabikuratira umuntu nuzawujaje uzakukira wow agono gomasika gunanyenda kandi twagafuna so omuntu uri okwe obundo birino kwesa screen kumaro bwire bwingi haruha masiko wacendeza kandi ukakora ibyabashaho nko kiyana tugambira ukagumana ukora exercise ukareba ho hare kandi ukagumiza muri bwana ukora ukarelaxinga mishogo gakaruhuka obundo mutogo nbija kukira ningashi ebitokoze mbija kugenda we bari munongo guma program kandi ukagumana not followinga iwohurkiza Revival Radio kandi ni woro noreba Revival TV abo kuba nimba nimanya programmezi tuzukutureka nko kuba turi okutwatandikire nimanya ngwine byinje bihindukire nimanya ngwine byinje byoyizire noyega kandi amagara gituze magara yon gahinduka mpora mbweno nimba ninkusima mazima we bare okugumana utwegitaho mureke ngutubasibura turebane nyenja kare shasha tuze ciro tuzakwatira umushaho ndisho akusha kwa naturabiramu okurigera rahango kwa ratubase nano turatebekanise ninkweta ngu ojoga ko twegiteho utakayibwa kandi wagira nko kwacererwa mu bundi wabo takatahire ugumuyishuce ngo tuba turi na ha YouTube hamwe na Facebook and programs baza live aho kuborhona noba otwineje mbwenu murare kurunji mukama witu abaturindire